حبيب الله إبراهيم خليل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mnano njena kwa chira on program ito chinyamrunji program yo Siram live aha on TV West Studios omtewe kanisa Kaurijo and Hawa Sali Musa kandiri so banyinemo Sheikh Adam Abbas imam wa Masjid Uthman omulika koba muyenga bitu kamba zenta njire mwena awarga kusali juma kampa miengo ya batambura kurunji mnonga abaru yandushasha nimwe kandi abafira ntijangu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni mabariyo baterekanisa amajenye ntubendeza ebirunji byonka biterizoba nebiro abire na mwenda okwezo kwa Shaban ningashi okwa mnana omwaka 2026 rujira kalenda y'Islam kandi ikijungerizoba nebiro abire na munana okwezo kwa kabiri omwaka 2025. Yes, so ahindi gambira inshallah taala ekisibo twaza kuchegaranjuramo echa Ramadan kampa mengo mweterekanise kurunji munonga okureba kandi mwachachira inshallah taala. So omuna magwitirizo bantwenda kureba ahabukuru obukwatirine na ekisibo cha Ramadan abo kuba hina bariyo nibebuzabuza hina abatashemeririrwe ngo kwezi kwaza kutahamu ngo kutwarebe last Friday konka kandi mazima tukabire ntushemerera munonga kuri bangu omujenyi omwaka gona mazima yaza kutahamu inshallah taala. So basa okutega matuna namisho obase kugira ekiwaiga on program eji kanyakira omujenyi wetu on studios Sheikh Adam Abbas na kwakira on studios. Naam, ninye nakira nchereza banze ntangirire bona bariyo batureba kandi baramusiyeho anekira musiyo kikusinga yoko bekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Okay, so Sheikh tarukishabwire na nyenda otandikiro tushomese ekisibo nchechi cha Ramadan akandi obukuru bwacho nibobo. نعم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار. أصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد نتوازا نوك مهم بسا كاندي نوك مرم يمكمر هانغا نيامهانغا بديع السماوات والأرض واتانشره إيغورنيس نتومشابا أتوكسا سراكوية نانوب سينجي ahantumwa yeya muhero Muhammadin sallallahu alayhi wasallam umbugufu munchereze nyebaze abarunja bariyo batureba na muno program y'Job Salam ninyongera kubahiga ndukubagira ngo program y'ikije kumereho na programs zindi ubwo muntu woshitana hata TV yawe nango ine nakakaramu no handike biryo no reba fiha thawab chirumwe mpera nyinji munonga abo kuba talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslima. Nchirize kandi ntakatangira mushomo gwanje mbanze nyebaze management ya TV West. Yes. Abo kutera ho wirobu really as the Muslim community gundi yaha ninye mugamberezi wabebembezi babasalamu muri mbarra. We appreciate sima munonga tuchimango wirobu precious. Konka kubutera bushangu tuje tushomeza abantu bitu really nchibanchore kangu amadini gona tumukushorora. So ntwaro mugisho kubebaza kandi kubasima kandi nshaba n'abasalamu nitutungire kukagera programs za Vision Group abo ko nabo barugeriyo kutuhagera. Niwe shaka tawa nchereza nkwebaze abo kutuciceraje representation ya waha TV je birerunungi shabar hanga yongere kukuma kandi akongera amana. Before starters tutakagiro mu Ramadan haro an alarming concern umbasirambitu kandi nana wine chance kitinka gikoso butirigo ntuzo mu kisibo inshonga iba kweta shiriki hat shiriki bajihindwiremu ambitu hawa tinkumanya obankiza tiza kurika kita kunkabasirambitu bahwerira umbaranje abamu some of them na muno mchanga ice cyambara haro musiramu mwante bize navuga special ayizere yafuno murumo arukuza kuvuga umusiramu musiramu yamuhesende ati nyendo mvuge ontware biharwe musiramu abinte bize yesterday
amuteka mu motoka ye ya special amuvuga kwa musya harwo mutawuna aho tindagambe mazina gebyanga abokoma ebitenesa byago unga kwashikire bashanga kapando ryo noheza biharwe garahe kigambo orurembo bihangebi hato batembo urugurokwe yashanga yo mushagombe ko bujuburi nko bufuha umusaramu gwa vazire hariyo bujuma 13 anjira ngukumpikireyo nashanga y'abasaramu bingi bakusarra muzigite gwitu go mutabuna n'abamwenda kubamanya konka bariyo umbaranje hati umusaramu ayebuza asaramu bonaga baweriro gwe cyummazeramana areba sheka hakozise kigambo kinanta kwenda koza onkanjira anzire ngo nenda baseka omutaburiki cyo kumaza ngo abira inekerejo nane myenda yeye irya sunna kurunji na waryaho mbaranje waryabe harwaho no bakore mermo yaho hati yamweta yamjira bintu no ogumsheko gwa mugambera munyo cyandisira kanzire kora horutaro munyine my brothers mama witwa kija yarwara kuyereza kurwara bamureta ngo biza kumujanjaba kuba mwikunachurire niza korutaro nka kunashira abanshitamisa nashanga byone bakora tare chkwakana sedini yobusaramu nanye nko kusharaho mama kamusigaha hati twamara hamezana bariyo no bamujanja bakose mbazi yabaranje nangwa carinje na basheka bona nguje no gambere basheka bona murimba rarukumanya ngo ebyo bintu bigitu byo busaramu aijare teza hadisi so nanyenzire ko sakira kastaka gambra kisibo sallallahu alaihi wasallam anatugambira ngo man atal kuhana umuntu weno rukuzomba fumu kigambo kahin kimanyiso mufumu wala arafa kigambo arafa mina ta'rif kimanyiso agom kumbire ni ngora research yanje banzire ngo wakayo bakushamisa kaba mbinjo kuzabagazanga very many muslims hazaka korya kiba kubatezana babagambira ngo nawijo mbaranje iwe to kuruga mu dini yawe nogumuryo musalamu kunkana naho korachi na nebyo rukorachi bariko byikereza hatubona bari yaho most hazana nako ariko bakora banzire ngo na haji unga haji kandi of course ba nyewe ni inkurunda kasigaze dini ubwo haji ndiyo ni muronda I'm looking for that haji ntwero tugambere uburanje bukatahari ya rumusara ni warukuronda nabanyeta Imam Adam Abbas abasarama butumanyireho mwamutetire mu kifuba tuza kubanika kirunje abantu ya kigamba ni warukusinga platform ya mani omero Western Region no RTV West mwetero mu kifuba ogwe tubusaramu wallahi kaya mureke kubiha abasaramu ngo wazo mbaranje no gumuryo musaramu omuntu wena arasibe ayikina baranje umuntu yawe oyina abachwezi uryo mbintu byo bucecezi oyine byibo wena rukuza kusiba nusibira busha sallallahu alaihi wasallam man atal kuhan umuntu wena rukuza umbafumu awil arrafa ninga kazombaranji ngubono shitamamu cheka ngo akurebo mu ngaro hata kugambera kurani bajangu nakushomeramo akushomeramo akugambera bakoroga kugambera abana bawe abwenshi batakora jayishomero akugambera chikuburize sente sasa natugera ngufazo dakaho bima qal wichirezo mbiba kugambera la tuqbalu salatahu 40 yawman eswaraza tizukwicherezebwa okumarebero makumyana bimana bamanyi b'ubusalamu ko babire no bashobora hadithi yo kazya numarebero makumyana otari umusalamu byahwaho ofuna kutora shahade ndijo ogaruko mu basalamu so muchetantare tidini yitu wallahi kiri contrary to Islam hata iko kwendugiro shekat hawa ekisibo ba sheikh bingi bizire bacishomesa kunkana nyonyikirize mbehe kinagitaho kice abikwatagine n'ekisibo ekyo kubanze bizone birabira namwena kuko watugambira shekat hawa probably nchakare ntubasa kusiba ninga sallallahu alaihi wasallam natugambira sumu
muhereze kureba aha kwezi okwa Ramadhan. Ramadhan ko kwezi kwa mwezi hatugiye mu kwa munana umukalenda yito yose kwezi kwa munana umukalenda yito kwa kwina yibero 30 n'ingaro na mwenda. So kubera ko bari na kwezi kwa rebekeri izuba bini Allah subhanahu wa ta'ala kwansiba kwa kutarebekere tuza kuyizero 30 fa inhumma alaykum fa atimmu iddata sha'ban kwa kutarebekere ntuyizero 30 na nchakare turiya then ahasande tutaha omukisibo biidni Allah subhanahu ntishomedwe kugira ngo Allahumma ballighna Ramadan shabarahanga atisiyo mu kwezi kwa Ramadan turya bahurire kandi atuhamana go kusiba eshonga yakabushe katawa Ramadan ni chance ya man. Ramadan is a blessing. Yes. Hina abantu okushanga ryo munako. Sibo kize ino mushaho mwe agambire kigamba aza no musiramu ticanshemeza. Azirengu abakushambana mushambane. Sibo cyaza kutandika. Ngo bwire bo kushambana bwaza kuwayo. Mukoso bwira mushambane munonga mbwiro. Abo kuwe kisibo cyaza gukora ki era yajuze kisibo ticheneso kisibo azanore muntu nkugugiro kandi ine platform abantu bamuhorchereza so it's a blessing no mugisha gwamani tukabire buryo mu ryo mashemererwa buryo mu mbwero ningo muntu shekatawa nkeri izoba embaga yawe ri yanjaka kuko wenu yitebekana sa amasomo giya kuzana kumushyira mu abade sagara ntawanya bade sagara bankubire bantawanya ngo ninda kuwa kwa hati ngo wakubire no yitebekana sa gisha ukabire ishimeribu no yitebekana sa uryo no yetereza habo kuba turyo ntuza kwika omukwezi okukusinga yokuboko kitinisa omezi gona eshonga yakabirishye kataho stakatahire mu Ramadan kutubire ntuganira mugaba imam hine tindrakete kajogano konga hino muzimbi itwabebembeze bedino gutubire tukomiro mu basiramu no kubagita ninga sho kubawowa hakubora yebero bice Ramadan tahim najereje kataho Orwakasha tu weekend ngagita abantu bana orwakasha tu kapozes ugita orwakana kana hina binagi omutro bade magharibi nyina appointment chekata yone meza yaka mutira muri so abantu bari busy umusiramu wandindira akashonda seka mbadenje garunga tena ye amaharezi biki koze ndi mwandira hatuwe na amateka asanda akuba urwa mukaga rona nce karendo fix tuza kugita bana so ogumuze numuze hatushazireho surati nur aya ya kabiri rangana tugambira azaniya tuwazani fajridu kulla wahidati minhuma 100 jalda mwabantu umushambani umushija na numucyara mutakabire cyo mwakora mubanze buri omwe mutere mbokigana so with immediate effect kutandika na Ramadan rukwija mwena mubewo stand warned ejo resolutions twarize kugira byaho tukumanyeri izambirwe ubushambani ntuza kurubiyaho bata omuntu kumara umwaka gona umwana wabana owabo tubakukumanya rero tufigitinga muterera muzeyi omwe nabasheko banibo bamwishengereza bamwicereza biceze bazibe kibo cyabura buruhanga koreki uvuga mu batyo ngo bataka tumwe kibicyaki cyara mabana so ogomuzeshe katawa tumanyengu necibe cyangu kumara umwaka n'umwana wabandi rero Ramadan kwe kwikaba kuba ngo no kwezi ko ukatandika kutabana so tuza kubatere mbo kwigana mboko muzirinde tutakabagisere tubanza no mushija tumutera igana cyara
keza aturebe cyakora ki aho kuba niryiteka ngano ushaka kutwacyorobize mu mutakati no mwe hati mwakwindura umuze kandi so twikeze bwa ejo ya kabiri hine nyamazo mbere mu darusu amasira Abubakar ni manisho mesa rwa kana salatu maghrib umusigazo umwamburize kibuzo nyenda sharing ho ni mwe n'abana bare program nchikwata Ramadan anzire ngu aine girlfriend tubaka bagisere konkana yenda nazaguma naija nakoremera umuyomuka nateka futari atebekana sena dako yaheza akoreki atahagenda kisibo nchikereze bo wala ya juice tikwikereze bo no ranga kuyabire na biro kushambana daratu zibire kora bushambani akatugira ngo la taqrabu zina so nano kwirahihi hago musaramu mambo rusa mwana nochikakasa yateka dako naza kutambura agenda atyo yo mushamsira yagira ngo ninza kuteza kundira tunkabira nchikora ki kikumira ebikwata gine na zina byona mu biteka rubaju abo burunji bwo kisibo cyane cyo kimwe abamwe bari ko ati ntabwo barinjira bakaze mugaruce baze sibe noza kujara magani tugami tureke kuzanisa dini namazama wallahi abantu bari mu kuzanisa dini very many of them so tikwichereza balaya juice muguma mwetebekana so bwire butaka bakwatsere abuko barahanga no kwa rukwenda tusinza kisibo tukuramya Ramadan tuine kumworobera umbwire bwona eshonga ya kabere shekatawa ekigambo Ramadan hatwatandika bukurwa Ramadan obukuru bwa Ramadan bwo kubanza buryo mu izina ruhangeri yahiro kwezo Ramadan kigambo Ramadan yushtaku min kalimatu rambo ni kigambo kigambo kwitwa rambo bimaana tarmu dhunub ni yosya ebi byabura umuntu wena umukwezo so obukuru bwo kubanza bwo kwezoku hadha hiya shahr okunuko kwezi okuruhanga arukochezam ebi byabura umuntu wena umuntu wena rya hano tureba urukumanya ngo yine byinji ryo mushambani taho mukuroga ryo mushuma ryo mufere ngwino yine bikukumara urahanga buri mwaka naturetera mu chance yo kwezi kumwe uko kwezi waye twazaje umunye twaza yitora program eji ninkamiza koko ruhanga yatuhamize ngo waza kugirugamo naza kuba kusasire ibyo bibyona cyo kubanza uko kubanza ruhanga nasasirira ibyo bibyona ejo ya kabiri kusinga meza agandi ala hiya shahru allati unzila fihi alquran okunuko kwezi okuruhanga yashumizemu ekitabo kikuru ekikwetwa Quran so ekyo nkifuro nkindro kwezi ko kwa Ramadan kwindro kwezi ko mutano aha meza gandi Ramadan hiya shahru alquran nuko kwezi okwa Quran eshonga yakashatu ko eshonga ni nyingi inkuru munongo mu kwezi oku hadha hiya shahru yujadu fiha laylatu indro kwezi kwa Ramadan kuba kwezi ko mutano ahameza gandi agaryo mwaka ngunuko kwezi okuruhanga yatire mu kiro ekitweta laylatu alqadr nekiro kimwe omwaka konkata hari yo kiro ekikukisinga kubece beyi omunsi yona kusinga kireki abwijonga ngo kireki masu ila lahu buri cyone cyo kushabero mu kirecyo ruhanga nakoraki nakikwereza shabarhanga athamani tubumu laylatul qadr amin
icya kabiri mu kireki tanazzalu almalaikatu waruhu fiha amr ruhangana sindika Jibril eshuma na bamarayika bandi salamun hiya hatta matla al-fajr barisemere abakuba baryono bareba mu kirecho bakushaba mu kamarahanga abaterereza shonga zabo zona abahereza ubusingi so okwezoko abo kwezi kuhinduka kuba okwezi kukuru munonga kusinga meza gandi gona akajyo mu mwaka hakugira ngo harumula ilatul qadr ishonga yakana eriko rega ngo Ramadhan no kwezi kukuru munonga kusinga meza gandi shahrun itqu minan nari oko kwezi nuko kwezi konka omeza guruhanga yatireho aha kwiha amazina gabo abiyahandikireho kuza omunawo tukoreshe gatango ku kwezi n'ukuru munonga icyo ruhangana akikorera umukwezi kwa Ramadhan ndiya yakwandikireho kuko umuntu orazo mu kwezoko agwe bintu bina ibitukuza kureba ibyo ino kwe kwataho kufuna ibintu bikuru byone bitwareba umurana no kwiyomuru akarahandi akarateka mbantu abijana icyo ruhangana akikora umukwezi kwa Ramadhan. Okay, barakallahu fikum jamani wa Ramadhan tufiri munonga ukuri bangu twashaba Allah subhanahu wa ta'ala yatubasa okutaha kurunje musibo cya Ramadhan kana no kumushaba biyona tukamwetisiza tukakora buri kimwe cyone kirungi ukuri bangu twaganyira mu cyango الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله Antu ejokora hatwata Radio West ahor hona Antu ejokora hatwata Radio West ahor hona Mbarara igana katonye zibiri Kabare icyenda nina katonye